Turganlar buna buka. Buna bukani görüngüzler. Çüykemin mal bazarında çoğun bukalardan biri. Kança eken buka? E'si yok bu. E'si görünmeyecek. E'si yok eken. Bunday bolgan buka eken. Kança oldu bu buka? Ya. Kança kaldыңар? 80. 180? 180 deydi. 180 deydi. Assalamu alaikum, урматтуу мал чарба көрөрмандары. Жалпы биздин каналдын көрүүчүлөрү саламатсыздарбы? Бүгүн 14-iyun 2026 жыл. Чүй облусу Чымкоргон Кемин мал базары. Бишкек, Кыргызстан туугандар. Бишкектен келдик тартканы. Кеминди дагы тартып кой дегендер болуп атат. Өтө көпчүлүктөр сурап атат. Букалар кимдики экен? Билбейсизби бааларын? Эси жок, билбейт бааларын. Mo angus var eкен, bir angus mına. Çoğ angus. Karаңыздар. Angus kimdiki? Kandayız bayke? Sizdiki mi? Kança sorup atasiz? 300 ming so'm mana angus. Taza ekene. Yaşıçı? Yaşı? 1 yaş 8 ay. Bayke uşunday taza kandılardan alam degenderge telefon aytasızbı? 0705 25 0953. Kayakta bolasiz? Tokmokta eken mana. Angus taza kandı. Üs aldı artı birde eken. Görünüp turat. Baytal kança boldu bayke? 120 ming deydi baytal. Tay eken. 120 ming deydi. Çoğun bukalardan görsetemiz emi. Eldim var kölökede oturat. Mana. Biz kızmattayız. Mo buka kimdiki? Mana buka çoğun buka var eken bro. Esi görmedik. Kimdiki bol? Kança? 350 ming so'm eken mana buka. Bu da çoğun buka eken ayabay. Yaşı kança bayke? 2 yaş 2 ay deydi. 350 ming so'm. Gelişken bukaya tuğanda. Bayke ötüp keteyini. Mana. Telefon aytasız mı? Mana. 0708 25 45 74. Çal көрүңүздөр мына алам дегендер. Уруктукка мыкты мы? Уруктукка мыкты. Загонда жүргөн дейт. Машалла. Көз тийбесин. Мына Чүй Кемин мал базарында чоң бука тат дегендерге туугандар. Лайктардан тырс. Басып көрүңүздөр. Мындай да букалар бар экен го. Семиз. Көрсөтөлү. Букалар канчадан букалар? 290 ming deydi. Mına. Bularçı bular. Sen kime? Sen bir öyle mi? Ab üçü deydi. Moğon parada kene? Kaysı parada? Şarelle görünüp turat. Bulçu bul. Bağısını aytıversen turup bağısın. 250 bu 260. Bu 260, bu 250. Rahmat. Bayke yaşları kanday? 1,5 yaş 2 yaş. 2 yaşlıklar, 1,5 yaşlıklar mı? Belgiyi aralaş okşaydı. Parada kene? Uşulardı kançadan berбедиңиз эми байке баягы суралган баа эмес. Алармандар канча берди? 240'a çıktı. 240? 240 mingге чейин чыгыптыр берип бериптир байке. Мына. Mo кунажы канча байке ала кунажы? 85 lira. 85. Сойгонго да болобу? Orta eti var. Орто эти бар экен, Рахмат. 85 ming сом. Mal bas düşüp atабы? 3 pazar уже alучу жок. Alучу жок. 3 pazardan beri baa düştü. Mına 85. Baylanıp turdu de. 1,5 ay baylandı. 1,5 ay. Jemdele kımmat bolup atat azыр, 28 so'mdan aldı. Mına 28 so'm aralaş, Real alучу bolsa 80'ge dele berse. 80'ge beresiz. Bugün kançaga çeyinç soda boldu şul? 78 ber. 78 ming beriptir. Baykem oyu 80 eken de. Bersin. Berip salat eken bayke. Rahmat. Sodanızdı bersin. Bir ele baş de. Bir ele baş eken. Rahmat. Kançaga kulacın bayke? 110'da adam. 110 ming so'm. Bu semiz rey eken, Semiz. Semiz mına 110. Çok rahmat.